kote kino batata e bamama matoko ezindumba bilandi bya kinguzi bya Kasu Television evo la mizidi yetu e bonso bwena mandanda meto ma emission ya ndinga kikongo e momerveillanga kwa mwane no mpangi no ntekolo eno dietende mulukufi tubokilevo papa sango konso kiaya mu ula ya 19h juste et vous qui attend rediffusion à partir il y a 13h juste donc kunima ya machine kuna tubaki di lusadisu lwatata ingénieur Valérie Lukao bonso bwena fukieto batate ba mama mandanda meto mandinga kikongo ifu émission ya beto lumbukia unu katwena beto ba mosiko ku plateau ya Kasu Television ifu ngatu sila kutulandila munzila ya binona ya internet sur Kasu Television donc si lo baka mandanda mama katwena beto mosiko dietende wena yekiese kia yamba umosi wa mase mavambanza ngungu tuzile twayambila mundinga ya kikongo idina sitomfana mfufu yekiese kia fwana kia mbote sedieto kia mbote mwangi nantangu tata jentende yekunanima tata Valérie Lukao vraiment e babidi ngatufu mukubaki sabina kansi bankaka kibene kabeta to makumako ngatulenda kutuvana filusansu enkumbu nani kuvwanda ngatokia kisalu salanga ibobo mwana nkongo wakeleka tegela kata evoka vovandinga vantwali vantadi sankangu kabinda mene kisunzula mono imuta dilu dia kanda tati tamene zaka na mkumbu ya tati ye ngina mfumo ni ntumba mvemba motulu vilalo mono mfumo ni ntumba mvemba mwana kimbwangi ntekolo ntakone vunda dia vunda sala vunda mawonso no vunda yevunda ibobo voilà tutondele tata tatidilu ngatufutu bakisi mulukufi lusansu lwa tata tatidilu evompe ngizulu ya mbote momandanda meto mandinga kikongo matondo voilà ngatufu tuzilito yansi kakansi fimvofu ntete kwa nkango wa wonsono wa mbanza ngungu efu muzintsiza mputu siba kutulanda baza yavo eyuna mwana nkongo keleka matondo tata die ntende bonso ungivulingi kaka ngatu kiveni mfutu za sikila ingeta keleka mugisalu mono yasala yembuta matubwana nkuluki yetubokilengi yetubokilanga mukumbu ya atu voilà wakala nguvulu ya kongo ya kati yani watu wa distance ya beto ye tomona maunto no kavanga matondo mbutankuluki munzila yoyo mono yakala protocole ya yandi tukatokala ku assemblée tuizili ku gouvernorat keleka wamvana confiance yakala bonso protocole ku cabinet ya yandi voilà matondo mafwana tubaki si nani kenina mfumu tatidilu mwana nkongo wa ngolo kibeni evu tubaki si lusansu lwani tubaki si nkika salanga evu va pembeni ya nani kakeleto makalanga donc itata tatidilu alors tata tatidilu mukiese kyokyo beto mandanda meto mandinga kikongo yoyo tutazola twavidisa vazunga kitonga tufukia mbanza ngungu nga tufu mukatika Kongo dia kati katuzevo ndinga kikongo nga yena kwa ni mfunu kwa beto ba Kongo evo bwei matondo tata ndinga kikongo yena keleka mfunu munuzingu lwa ba Kongo kadutu bogololo ba Kongo ndinga yoyo tata mvangi katuvana yi kikongo tubinda mene vuva kikongo beto yebana beto yebatekolo yebabo bakutulanda muvana nzitu suka mvangi voilà dina de mbote muva kikongo voilà dina de mbote muvuva ndinga ya kikongo mazuzi twakala kintwadi esedieto papa kamufekete twavuvila Kongo kwekyatuka efu muntu kwekatuka unu pe kintwadi tata tatidilu ngatuvusitwa vuvila ndinga kikongo efu mpesika kututela mulukufi ndinga kikongo leta kweyatuka
ngadi na kwani dia mfunu to fo fampe kikongo ke leta vo bwei donc citoyen sklanti ngatu fo mambo matadidi ndinga ya kikongo kibeni bosi sitokota kuna kikongo leta utu yansikidi mulusansu ukututele fioti uno muno mwana ngatu banka ka mwana laza muno mwana ntsako nevunda ukiti muno mwana bwei kiseko ye maumao tsuno kinkulu ivo indinga kibeni bonso nkongo kafitikadila eleka kwa beto mase izingudi tubina mene tambikisa kwa bana bobo tata mvangi kita kutuvana pasivu bazaya kuitwa tuka luvila lwena mfunu muluzingu lwa nkongo mwana nkongo kafutiza ya luvila lwani okay. Mwana nkongo fokaze luvila lwaniko wavila kena empasi to vutuka para tadila wiki foti vutuka muluvila yikuna uza ila kana dengeye donc voilà mudila yoyo vunza isigi mukisantsumuna dina dia mbote mwana nkongo muma wote no tukwenda ngavu veolo ndinga foti kisunzula donc voilà kinkulu ikyo kikutulundi mulumbu kya unu tutamona vo matoko zindumba bantwenya kabazoeli akavuva ndinga kikongo kwa ndinga ya ntsoni ondinga ya masekaka katuze kunkia longi evu bwele ndatela kwa nkangwa wonsono utakutulanda muthango ya kile katata dintende bawoto beta kutulanda kuna sanzela ndinga ya kikongo i valeur ya beto kakongo voire même nga dina dia mbote kwa beto même muzinzo zetu za nzambi même muzinzo zetu voilà vozolelwa lomba kwa tata vangi bina mene lomba mundinga yoyo kubula masaku bako kadi vomuvova una kikongo foti vofa yentima kuwa mvimba zeki mumungi tavuva ntomene mozaya enge tavuva lingala kutomene dozaya ko kadi kayengeyeko e français yoyo nge tavuvila muvuva una folanza ngatu kutomene kyozaya ko lena konzumuna moyi mozivana kai kadri mu dia mdungi talombo katata mvangi bosi wadila ke tata mulomba nginda kutawasambu momo ngeta vova kamana komena mungeye mpasi tata mvangi katoma kuwa bina mene vutuka mundinga yoyo bangulu bavovelenge beto twalanda mpasi ngulu ye yani tata mvangi katuwilanga donc kikongo kina ina ndinga ya luzitu kikongo ndinga mosi ya luzitu. Je vois encore muntangu ina kitokala kwa assemblée mutamatu bwana watu manuana kwa assemblée parce que j'ai dit za salama za kala docteur et puis za mwanga na mpasi vo kikongo kia mwanga na kia kala vraiment va fulu même vous mvutu ki tata d'intende mu école privée voilà masemeto zingudize to ba directeur ba directrice de lutatangi sabana babetu lubinda mene kotisa atandambu ya kikongo ngele ikiese mubaka kinona mwana wa yumosi mumono médecin je vous salue voilà docteur Alfred ya DKS kimbangiste merci vraiment mwana wa yanu tanga ku maternelle buimbaki di kusikulu iyuvudi mazono wadidi mwana mvuti mvutu yingeta no njangalele diamu dia kiese voilà les exemples zampela yina ye mono musikunzo ya mono ye beno lutakundanda voilà katuvide sindinga ko wana koko tusala momo mantela tata nkunga lube yani fo mwana beno lutabakisamo matondo lumwanga sandinga makande zindinga mbasi fo kikongo kakifuki lako wana koko lusala beto tuna moyo beba mbuta bavu kimfomfo kimpinga beto tunavava yamule tofuvela kikongo baka fulukeni mpasivo masaku ba momo tutakuta nemo kamizi dia kako voilà donc tutumeni tonda kwa tata tatsidilu kadivuya ndi tatuma kututatu mukinena ivo tatuma kututela mundinga kikongo ifu kututele unufu
musi église ngatu musikulu mais unu si église bakumina longela kaka mu Falansa Lingala Kikongo o pasteur ngatu kazeito matanga ko ono pasteur ndu nafu Kikongo kafufanga ngatu musifata pasi pasteur katoma longa katoma kala ye onction il faut kaka Falansa uswate Lingala mungeye oh là là kiadi yenkenda tata dienteni vumvutu kidimba kidima diela mamono mvutu dimba kunima ntadi di kinkimba ya Congo voilà donc tubokele Université Congo voilà kuna kinkimba ya nene un jour yayenda kukola so de grandes académies ngelo kuta discours ya Kikongo no kabatele ko professeur yuna kaze Falansa Zei bilanki katangi discours ya Kikongo katele kufanga tukena ngangu evo bampangisa mbakaka basoni ka muzi réseaux sociaux luze ndinge no ya mbote zoleka ko bula masaku ba intense bampangi ngatu no luzoleka lo bula masaku ba mundinga yo ku maîtriser ko bina mene wa vova wa sonika wa sala commentaire mundinga yo tomenezaya c'est très important. J'ai Toma Kitanga, mon réseaux sociaux. Il y a une dice. Mon mabundu par rapport à la question posée. Il fait mon anga tout fikiadi. Pasteur, mulongi la kena mu Falansa, yumosi musala kena mu interprète kena mu Lingala. Parfois yumosi mu Kikongo. C'est rare mu Kikongo, rare. Rare, c'est un peu rare mu Kikongo. Falansa et Lingala. Kikongo qui koni. Voilà. Mais vous tenez des bibo babinavana yemase longi kwa ni dina tutavana voilà tata pasteur ndinga setumoza ya très bien tanga bibila mu Falansa bonze basonigini kanti munzailu yempela connaissance yena yako longi lokone mukikongo kansoniko ni e bantu sibatoma kubakisa yesibatoma tonda ndinga ina kadi mundinga bena voilà qui est ce qu'il faut nanga tuvo et mundinga bena qui est ce qu'il kwa tata Valérie Lukao nono takutudia tisa kuna ngambo ya technique et faut tuena mpe ye papa Tatidilu ya ni telefo balongi et faut ma pasteur tulongila wani mundinga Kikongo sijakala diambote alors papa Tatidilu unu kiki bapangi bankakafo vomono muvofangena kinzonzi fantwala bantu vomono ngena toko evondumba sibamboki dilangatu ndokingena ono mweni beyani donki inisekena kwa bankaka ndoki kinzonzi kakabeto bajeniko kinzonzi kia masekaka kia zinkaka kaka kiseko kitingeye mpe mpila wena kububu wena kwa yembebe yafufa kinzonzi efo kinzonzi kabeno kakako yukuri kadi kyo kinkulu ingeta kinzonzi yibidimbu tatamvangi katula mu makanda voilà mu makanda vena yibimpovila nzonzi yikimpovila unu kiki twavota bimpovila bieto biele kutuvovila nos députés provinciaux et nationaux yibimpovila ce sont des nzonzi inzonzi mono pe buya santu kidingi ibonso buyu fudi biu buno ko ne bangi di bantu alankang weta vo botambunga bongele beso mwen yuna nga tu vandiso kanti butulele tusikamene voilà tulele tusikamene edimukina tatamvangi ketakabula mu makane zindingi amono pengine kyo voilà nzekule la minu okele ka bangulu bena yam oui bangulu bena yam kavena kani diambu di mono kia vewa kindokiko voilà kia simbiswa mpungu ko kia dikwa kima ko et c'était fini comme ça dis du koni dia umosi muluzingulwami une fois to kala ye monso betu tutango manianga d'ici voilà mafo makala yetu tata Gérard kunyongi na wafwa voilà c'est diambuta mu Vincent kunyongi na nkakisi chef d'antenne seni kuna luozi butwazika tata tuzikuta na mubende bende consolation bambute bamveni kinzonzi voilà
ebu yavova kinzonzi mutankulu kimatu bwana unkoje veka nkoja alivala bantu bula bayedilanga mutankuluki mvovele kinzonzi buya manisa yani vono amuta ebu bavovanga enuni nkuti evo sikatilu mukaneka saka fitimona makaya donc yodingezo lele vova kinava mawonzo malutu ni mamboti engati bantu ye bantu makani mandinga siba kwenu nge kutelo ni mpamba ebuba kwenu embungu yankulula lulungu embungu yangendolo bongele meso donc kiele mpamba ko kalusala ko mjuvula ko msisakani na vamonwe kwanda yatungila donc bubu tutawa bamuta muvova bena kadibeto izimuta zambazi voilà munzila yo kinzonzi kakina kindokiko kinzonzi kakivewelanga mukindokiko yidimbu tatamvangi kakotisa mu makanda somona yumo somona sewa kubuta kaze kinzonzi me mwana uzibutuka nzonzi donc akina kaka ko mu matata evuzimbuta za bantu kansifu wena ko kumpe yedimbu kyako ngetwenya linda vufa kwa mpiki ibobo emono pe mentwenya ko mugini voilà bayingi bitakundanda kuna sanzela bazeyigo yavuva kinzonzi mekuma yavuva kinzonzi kya makwela yavuva kinzonzi kya mwana bagidi lukau yavuva kinzonzi musingi kalongo lubagidi mvalangani yavuva kinzonzi binzonzi ya forme voilà idio denzolo levuva mweni mpangise tu beta sala droit ku ika unu tutabokela ba maître avocat mitela kunyima bonzo feri kamla tala sima zonga moto embe kinzonzi kena ikinzonzi donc misiku zilwa maonzo ni mo basala allusion ko ni basala mukinkulu vraiment volandi disomone ke o même dossier zanka ko lufutu ko ni kukanda voilà mama mabili muyambila yetata tatidi lumbweni kibeni kenkongo wakatula evonzonzi ya sanata kadivo mambu tatatu muna bampangi munazinzo mutomavova kibeni bena wi ngatu yingudia diambo kanti yampasi fioti tomazonze ti fikimanianga tomazonze ti fikimanianga totoma zaba ntoto ndibu kanti mutazonza wena kimanianga apa maibobo meno vrelari ngena ku atada mbanza nguni zingira meno seda tata mono ni tata dilu ya kanda deni meno atada mono londe nzari kuna territoire ya luozi kuna kwa beto kubalaki meno zujani desa kakusonza mwa kudesa kwa kusonza parce que comprenez mbanza ngungu mwa kindibuna mwa kichilari ntamatwa comprenez donc meno frère la ngena izudi ya beto mboto atadio mboto tanganga mboto ta donc voilà izudi toma di belaka izudi lari ko bamani yanga babo di septembre motezeno meno ni mwaneno impangeno ni mukasi ya keleka ni vrai oncle meno voilà ni meno ni tutomato na kwani tatidilu kiese kafwana kanti unu pe tutimona vo kikongwa leta okay unu tutizaya kikongwa leta bankaka ono mono nkongo kwa mika nsifo wele Kinshasa ufofa kindibu nsoni ufofa kintando nsoni weka kaka dingala ikikongo kya leta katuzebiko kikongo kya leta kwa kyatuka mwa d'origine ya fikikongo kya leta ngadi fwana kene kwa nimpe tofofa na kikongo kya leta vobwei merci beaucoup muta dientende kikongo kya leta bonso buvele indinga ya beto tuvovilanga mpe ku Congo central ye bampangizeto kuna bandundu voilà kinzo le levo par rapport à kikongo à l'état merci ki vous gampelay kikongo à l'état ba belge bu baiza batali diziunga bamweni mpasi to sangisa kanda edi mudia mbakusulu ibau ba kreya yawu donc ya fondwa kwani batu fondele ndinga pasi ya tusadisa kwa bampangi bena ku bandundu yebetu ku Congo central mpasi vuto wisa zananga voilà mais vrai ndinga yoyo
ya Kikongo ya beto nzeiki Kisumu sizolele yuvula mukiuvu kiki Voilà. kanti kiseko vonde na enchaîner ou bien nge Wenda yuvula sa kwa enchaîner. matondo mais Kikongo leta vonto menitala ngaka ndinga kwani kibeniko Ndikufana nzweleza ya bukisidi ngaka ndinga kibeniko kanti unu ya kumandinga kanti unu ya kumandinga bwiku Oui. minindinga Voilà. ngevo vele bwa mbebeto nsoni tuna Voilà. nsoni bantu weni nsoni Soni. muvuva ndinga ko nsoni préféré wa vova lingala Lingala. evo Kikongo leta oh Kikongo leta bangulu se toka bakutusisela Kikongo leta ko qu'on se le dise bangulu bangaka zetu kabakutusisela Kikongo leta ko ndinga batusisila ko nso clan bavuindi Kikongo kyao Voilà. kumanyanga disecteur ye Kikongo kyao bandi bumpe parmi les 7 secteurs tunayao Voilà. bavuindi Kikongo kyao wele kubayombe kubantandu ainsi de suite bavuindi Kikongo kyao emundinga ine ya Kikongo vokutane vana wayi yani voilà ndinga tubinda menevova beto kumbanza ngungu tuvuva kindibu keto vumuvuva na kindibu talamono à l'aise mututa ngine kindibu donc à l'aise Donc voilà même si kuna Kinshasa uko kwa kindibu mais mon frère merci mukiuvu kempela yini mono ku Kinshasa ya sumbula bière OK une famille qui a zayako oui muyambile tuna nkundi ya mupinda twatanga ni ku ESP ESP de mbanza ngungu Voilà. mudiata tunaipinda mumalu mudiata tunimpangia mupinda njongo tata ni musiku nima mukundanda akina utadi ni bandwenya widi ndinga mweni kiese yalivyo bana ekulu tuki ono betu kubanda lunga tutuki no lundanda tuele kuna kwa yani kuselembao Voilà. ukutuvwandisi ukutusumbidi malavu veni komandi bidia tudidi utusunzu di kwa kanda vutala bantweni ya baba bantweni ya bonzo beno meninga umbeta vova identité ya beto vata ya Kinshasa capitale ya Kinshasa tala ndinga zina mumona ntweni kavova ndinga kusempe difficile mweni bana baba voilà mono mbinda mene kubasadisa watu vana transport watu vana malongi yeto manta mukaminoto vutuka hikiese mudiambu denki ndinga tuvuva ndinga ya Kikongo izetoma kutusadisa voilà merci Voilà, tunaekese kafwana ngatufu tuchikuma kwetu kuntsuka ya mandanda mitu mandinga Kikongo kwa bino bawonsuleta kutulanda nge mpezole kwa ku waluta kintwadi ebeto pasufu wavuvila ndinga Kikongo unu tuvuvile tatudilu ndinga Kikongo evo Kikongo leta kwa kiatuka tatudilu ukututelele ngatufu mulukufi ngatu mbazi kinanga sitobaka muntu nkaka kakututela diaka mulukufi mudiambu diankizimi mudiambu dianki lusansu donc ngatu fo sitoyambila mama mabidi mundinga Kikongo quand sitata dilu tutikwenda kutokuntsuka ya mandanda meto ma ndinga Kikongo quand sidia kiadi idampasi tutamona vo emfumu ya kumbanza ngungu emfumu ya ku territoire evo ngatu mfumu wa luyalu ngatu foketi mfumu ya kwei muzaba Kikongo mpia nga nsi yetu ilenda yala kanipe kwa muntu musi bwabu ndondo kazi kwa ndinga nsiko ilenda kala kwa nibuna evo kabuna ko vondondo leti yala kaka ingatu vo territoire ngatu nsi ngatu vo konsodiambu kafitsoma ya ndinga matondo tata dientende diamu mfutizai sa mukiuvu kiungivudi kima mfutivova voilà muta nkuluki butwa lendingi mpovazani ya niveau tadi dia lengo evo kulengo mokene dioko kuyala dioko no mfumu za mayala lubinda mene za yaninga ya ziunga kyao kadi kakushu za wonzo nuko zivuvanga Faransa voilà kakushu za wonzo nuko zivuvanga lingala no
ngatu message mindakala bien véhiculé mundinga ou merci kwa tata di bisate territoire ya beto mbanzangungu nzeto makuwa tata wili makumbani nzeto matendo mona kikongo matondo tata manabuni mfumu zetu bonzo bobo basilanga bobo kadi vongeye tululu watu hadisa makande zindi endinga ukuzeiko makande mpe kuzeiko si akalampasi donc tubinda mene longo kamemba kufidi difulu kia kinzenza longo kandinga vosidi luzolo soit bakisa yao voilà tata dintende mvutu nzolele vutula mukiuvu vraiment tuna yekese kafwana mumvutu zozo za tata tachidilu tete tofokula nge yemono nga tuvo nkoma diaka mambo matadidi ndinga kikongo evo nswasonu ya ndinga kikongo ye kikongo leta matondo tata dintende kwa bampangi bawonsono bakutulanda batulendi mwe miso yayi dibinda mene kwa beto bakongo twavana nzitu suka tata mvangi kadi ndinga yi katukubikila yikikongo nga kaina ko ni kikongo kya letako kaina kikongo kya letako kikongo kuna matadi bayombe bena bantandu bena bandibu bena bonso bobo tufofa kwa ndinga yetu beto message tutivana kumbanza batata ba mama tuvovisila bana beto mu kikongo tulonga bana kikongo beto bantwenya katumoni nsoni ko muvovanga kikongo tuyambilila kwani mu kikongo ndingetu vomu yombe una yambila mundinga vomanyanga yambila mukimanyanga mono mvwendi yeyimonanga bampangize tu babaluba félicitations mbangi bampangize tu babaluba buka yensikidi buta mwana mwana buka yensikidi kaka mbala musensikidi longa ndinga mwana musansu kakena yendingani bila ngibeto bakongo tata mama sala keba tukeba kadi tata mvangi sikafuema beto sitweni bana sibasala tulonga bana ndinga tusala kikesa mono yebeno tulonga bana ndinga mpasi bobo basala bato mayala nzi pasi bato mayala nzi matondo tata mambo matali di kikongo leta mambo matali di kikongo leta ndinga ya beto ina yawi kutusadisanga mpasi vo twakutana kintwadi bampangiza beto ya munu kutuba kikongo ya beto ya matadi yake yankaka ya bampangi ya munu kutuba kuna yake pe yankaka me kana beto kena solola ngeke mona mwa accent ikena kwenda beto kena bakisa beto nyos me yake mingi mbo TV yake mingi mbo TV bau kuna bakena ba dialect ya bau voilà batu ba peina ya bau beto tuba yayi ya beto yine ki continue na kikongo leta mambo même kini na kiadi parce qu'une fois mutanga brochure mo si ya bana ya kelasi permettez-moi de rentrer dans ma langue parce que moi la di tatigidi kadi ndinga mbovele kai kwela neko dokolo yatanga nkanda umusi wa bana basikulu ba deuxième primaire kanda wa kikongo leta tata inspecteur chef de poule tata mama IPP batata proved sous proved nzeike c'est le coup mais si da binda mena nkanda mina fa misala mene lusonika beto tunakuko mu kikongo kindibu pour mwana mono kindibu ka fa kunzo nkanda wa kikongo leta mais non ça va compliquer ça va compliquer mwana mambo mampa ça va compliquer kikongo ka beto kikongo leta kuna beto mulonga tuna bana kindibu nzeke mbongo lutusadisa mpasi vo ndinga yo mwana katomene maîtriser katangila yo kadi beto kusukulu tutanga ntalu a umidi ntalu a umusi voilà mais mundinga ya mono mfiti tangila donc kikongo leta vosi ya suka ku chef lié ya suka ko mais beto kibeni bazezi kwe abandibu e bananga bamanianga oui donc batusadisa la munzila ina donc voilà peut-être pour moi précision de l'élevage quoi si fumo zeto za EPST pasivo et balongi basadisa bana mundinga yoyo ketavova ndibu kayani pasivo kabaki mbakusulu ya kala ya mbote voilà peut-être mtile nzolele ya fokola fuluki
tutondele kwa bino baonsono milandi mya kase television mu mandanda mitu mandinga kikongo kintwadi itata Diotende kintwadi itata ingénieur Valérie Lukau yekwa bino baonsono lukutulandanga nze ivo ndinga kikongo yena mfunu kwa betu bantwenya kwa betu bandumba kwa betu matoko kansi ndinga kikongo kaina pendinga ya nsoniko bonso tata tatsidiluka tutelevo tudoluka lutuloloka kuna EPST ba mama IPP ba proved ba sous proved programme za bana ziza kwa nikani mukindibu kadibeto katuse kutoki kongo kya letako ifukandinga kwa nimpeko nga tufundwa kwa ni yafundwa tukandinga ya beto ko donc lukutusadisa ivu beto nkango mpe tukisadisa pasi fundinga ya beto kaividiko fundinga yivididi beto mpe bana bakongo tuvididi usijakala jambote kwa ngeye tata kwa ngeye mama mandanda meto kamena kama bana babaka lako ngeye pi mwana nkento zeye kwa kufu amuno mama nze ivo tuma vofa kwa mikikongo fitikuiza mpasi ya vova zinomba zozo zena vantuala ya zi lamizidi zeno ifu bitalatala lenda kutubokila sitomokana pasi foto zaya nkiadiambu dodo tulendele vovila beno ebeto tata tatsidilu nga tuzimbote kwa bampangi nga tuvu batatu ifu baya pasi foto foko la mandanda me matondo vraiment mbote kazendi kondo ko mbendi tito mbote kwa tata honorable atu matubwana nkuluki bika kolela tata nzambi katuma kuntwadisa parce saluka nene kitakumvingila ye mbendi yibampangi bawonso no baingeta ikuluvila kineko mbeni dia kambote kwa mbuta mukoko matondo mbuta mukoko Daniel mbuta Daniel mukoko samba kadinge wa tombolo mpasivo watalaziunga kiansia Kongo bika beto mpetu kuveni nsambu mpasivo wanunga mu mission ye leketo Efremi mwana wa betu wambanza ngungu Efremi Ntsumbu bakidi kiti mpasivo katwadi sayani kumini nzonzi donc député national nsambu za kala yako yekivila kane makoza mamuko ya Yankembi bana winner Christian Vitati et Prince yebampangi babosi da mtata Denis mambweni Hakim Dr Hakim kis nzege vo babidi tuna bana bambanza ngungu na kuna sanzela mono ileke no nkazi yeno ikuluveni mbote za fwana tutondele tata tatsidilu nono tukele yani vantuala wakitalatala ivu tata Diotende kelefa kimfufolo tata ingénieur Valérie Lukau yani kutusadisi kuna nzila masinu kintwadi itata Remi Mena ikwa bino bawonsono tukululombele ndandilu ya mbote ya mandanda metu kansi tete tofokula tata tatsidilu ingeta nge inzonzi ibobo tata tatsidi nge inkongo kibeni ingeta wala lendele kutusadisa kwa babana pepita kutulanda munazinzo wa kututela niao mu Kikongo olala niao mu Kikongo bon ziba kaba bogila ya pusu 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 je crois c'est Poussou. Voilà. Mwana Kongo yani ka telefoni yao mu Kikongo Poussou bankaka pe babokilanga mbumba. Donc kiese kafwana ngatufu ilumuka ntete kansi kakansuka ko. Merci beaucoup. Vraiment. Tomene vutu la fune na matondo émission ya mbote. Voilà. Sito vutuka. Vraiment. Tutondele kwa beno bawonsono mandanda metu masuki ni fafa lukutulanda konsukia ya il faut konsukia tano sitabakanga rediffusion munzila ya kase television munzila ya sekase television à partir ya YouTube kwa bampangi benanga tufu kumputu sibakutulandanga kintwadi yitata kamufekete yani mpewe na umosi wa Nkongo muvana ndinga Kikongo luzitu evumbebe ya zaya kana kwa wonsono
kiese kiafwana tata Jetende, tata Valérie Lukau, tata Remi Mena, evo kivila keneko kwa tadidian lengo fumu atu matubwana nkuluki nkundi ya mbote nje mpe ngedi aka mukuvingila twena mumandanda mitu mandinga Kikoma. Ingénieur Valérie Lukau tutonde.